Kangusuze na nakwifuriza iwe byiza kuri wowe mukunzi wa isi mu ncamake baye kazo makuru agezweho muri aka kanya amakuru ari bugaruke kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Umurenge wa Mageragere ni mu mujyi wa Kigali umugabo yishe umwana w'amezi 9 nawe ahita yiyahura asangwa yapfuye. Naho mu karere ka Ruhango umurambo umukecuru turamenyekana wabonetse ureremba mu CYUZI. Aho makuru avugwa hanze y'u Rwanda ni muri Uganda hamenyekanye IKISHE MUSENYERI KIZITO uherutse gusangwa mu cyumba cye yapfuye bigateza agahinda benshi barimo n'abayobozi bakomeye muri iki gihugu. Amakuru hamwe nandi ku buryo burambuye iri mu kanya ntujye kurenda garukanya kuramburira nitwa Abraham Huwimana. Ikazo makuru harambuye. Umugabo witwa Harerimana Venus w'imyaka 24 y'amavuko warutuye mu kagari ka Kankuba umurenge wa Mageragere akarere ka Nyarugenge yishe umwana we w'amezi 9 munize yarangije nawe ahita yiyahura yimanitse mu kagozi aho yaratuye. Byabaye ku cyumweru tariki ya 4 Mata 2021 nibwo amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo n'uruhinja rwe yamenyekanye. Amakuru aturuka mu murenge wa Mageragere avuga ko uyu mugabo yari afitanye amakimbirane n'umugore we w'imyaka 21 babanaga buryo butemewe n'amategeko. Nyuma yaho amenye ko umwana w'amezi 9 bari bafitanye atari uw'uyu mugabo. Bivuga ko uyu mugabo yashatse umugore we atwite atabizi, nyuma yo kubimenya batangira kugirana amakimbirane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere Ntirushwa Christophe yabwiye igihe ko uyu mugabo yafashe icyemezo cyo kwiyahura no kwica uwo mwana nyuma yo gukeka ko umugore we yamuciye inyuma. Agize ati hari amakuru avuga kuri ya mwana atari uwo yabyaranye n'uriya mugore, bivuga ko bahuye umugore atwite ariko umugabo akaba atarabizi. Bivuga ko yari yaramuciye inyuma bikubitana ko n'uwo mwana atari uwe, bituma ajya kwiyahura amaze kwica uwo mwana. Yongeyeho ko ayo makuru yayahawe na murumuna wa nyakwigendera Harerimana ndetse ko imirambo yose uko ari 2 yahise ijyanwa ku bitaro bya polisi ku Kacyiru aho yagiye gukorerwa isuzuma. Ntirushwa yasoje ashishikariza ababana mu buryo butemewe n'amategeko kwegera abayobozi bakabasezeranya no kwirinda amakimbirane bishobora kugeza ku kwiyambura ubuzima. Dukomeje n'amakuru yacu twerekeze mu karere ka Ruhango. Umurambo w'umukecuru turamenyekana wagaragaye ureremba mu cyuzi cya Ahita giherereye mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Umurambo wabonetse ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 5 Mata 2021 abaturage bawubonye ureremba muri icyo cyuzi bahita bamenyesha inzego z'ubuyobozi. Uwo mukecuru wasanzwe yitabye Imana ari mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Byimana buke dusenge Ahita yavuze ko bamaze gukura uwo murambo muri icyo cyuzi ariko ko nyirawo ataramenyekana kuko nta byangombwa basanze afite. Ati kugeza ubu ntabwo turamumenya kuko nta byangombwa yari afite. Turukubaza mu murenge wa Shyogwe ngo twumve ko baba bamuzi. Ku nkengero z'icyo cyuzi bahasanze inkweto n'inkoni bikekwa ko ari ibyo umukecuru akaba yari bihasize akiyahuramo. Umurambo we wahise ujyanwa ku bitaro bya Gitwe ukorerwa isuzuma. Makuru yibanze yamaze gutangazwa nuko hari abaturage bahuye n'uwo mukecuru ku mugoroba wo ku wa mbere yerekeza kuri icyo cyuzi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza rwamenyekane amakuru nyayo kuri urwo rupfu rw'uwo mukecuru wasanzwe areremba mu cyuzi. Mbere yo kujya mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda reka tubanze tugire mu makuru hari kuvugwa mu mikino. Umuyobozi wayoboraga komite olympique ambasaderi Munyabagisha Valence yeguye ku mirimo yo kuyobora irishyira hamwe yari amaze imyaka 4 habereye umuyobozi mukuru. Ambasaderi Munyabagisha yatangaje ubwegure bwe nyuma y'uko abanyamuryango ba komite olympique y'u Rwanda kuwa 3 Mata bari bemeje ko amatora ya komite nyobozi nshya azakorwa mu kwakira 2021. Ubutumwa bwo gusezera ku mirimo ye ambasaderi Munyabagisha yabwanditse mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 5 Mata 2021 ariko yirinze kugira byinshi atangaza ku bijyanye n'impamvu y'icyo cyemezo. Abinyujije kuri WhatsApp asanzwe ahuriraho n'abanyamuryango ba komite olympique ambasaderi Munyabagisha Valence yabandikiye ababwira ko yeguye anabashimira uko babanye mu myaka inishize. Ati nshuti mwiriwe ndamenyesha ko neguye ku mwanya wa perezida wa komite olympique ndabashimira abo twakoranye muri iyi manda mu nyungu z'iterambere rya siporo. Munyabagisha yarayoboye komite olympique afatanyije na Rwemarika Felicite vice president wa mbere akaba n'umunyamuryango wa komite olympique mpuzamahanga. Bizimana Festus wari vice president wa kabiri, Sharangabo Alexis wari umunyamabanga watowe yasimbura Bizimana Dominique weguye manda itararangira, Ingabire Alice wari umubitsi na Egar Mahelmin wari umujyanama, Nzabanturura Eugene wari umujyanama na Ntagengo Olivier uyobora komisiyo y'abakinyi.
Kuwa 23 Mata 2020 Komite Olympique mpuzamahanga yandikiye za Komite Olympique mu bihugu byose izisaba kurebera hamwe n'amashyirahamwe azigize uburyo bwakurikizwa hagati yo kugendera kuri manda y'imyaka 4 no kuba hategurwa amatora nyuma y'imikino Olympique hagamijwe gutegura neza amakipe n'abakinnyi bazitabira imikino Olympique mu mpeshyi. Komisiyo ishinzwe gutegura amatora yatanze itariki 2 zishoboka ko zakorwaho ayo matora arizo tariki ya 15 Gicurasi mbere y'imikino Olympique na tariki ya 9 Ukwakira 2021 nyuma y'iyo mikino Olympique. Abitabiriye inama y'inteko rusange isanzwe yabaye kuwa gatandatu babanje gusobanurirwa icy'amategeko ateganya ku matora abatora n'abatorwa ndetse n'ibyo bagomba kuba bujuje. Mu bantu 49 batoye 21 muri bo bahisemo ko amatora ya komite nyobozi azaba mbere y'imikino Olympique naho abari 28 bemeza ko azaba nyuma yayo mu gihe abagera kuri 11 batatoye. Amakuru ahari avuga ko itariki y'amatora yari kuberaho yahise ihinduka ku buryo biteganyijwe ko azaba muri Gicurasi ndetse ko komite nyobozi nshya ya Komite Olympique izatorwa ari izahita ifata inshingano zo gukomeza gutegura abakinnyi bazitabira imikino Olympique izabera i Tokyo mu Buyapani. Kubera icyorezo cya COVID-19 imikino Olympique yagombaga kuba mu mpeshyi y'umwaka ushize w'2020 i Tokyo mu Buyapani yimuriwe hagati ya 23 Nyakanga n'8 Kanama 2021 ikazabera i Tokyo nyine mu Buyapani nk'uko byari biteganyijwe ku y'umwaka ushize. Dukomeje n'amakuru hari kuvugwa hanze y'u Rwanda hamaze kumenyekana IKISHE MUSENYERI KIZITO uherutse gusangwa mu cyumba cye yapfuye. Archiepiscopi wa Kampala muri Uganda KIZITO uheruka kwitaba Imana yazize indwara y'umutima nk'uko byagaragajwe n'ibyavuye mu isuzuma ryakorewe umurambo we. Kuwa gatandatu tariki ya 3 Mata nibwo Kiliziya Gatolika muri Uganda yatangaje inkuru y'akababaro ko Musenyeri KIZITO yasanzwe yitabye Imana ari we yicaye mu ntebe. Archdiocese ya Kampala yavuze ko uyu wari umwe mu bakomeye muri Kiliziya Gatolika mu bihugu yasanzwe mu cyumba cy'inzu yaratuyemo yitabye Imana. Iti mu gahinda gakomeye turi hano kubamenyesha ko umushumba wacu Archiepiscopi wa Archdiocese wa Kampala nyiricyubahiro Dr. KIZITO ahamagawe mu nzu y'Imana. Archiepiscopi yasanzwe mu cyumba cye yapfuye muri iki gitondo. Archdiocese ya Kampala yakomeje yihanganisha abakirisitu Gatolika n'umuryango wa Dr. KIZITO gusa ntiyahita itangaza icyamwishe kugeza kuri uyu wa mbere ubwo umurambo we wakorerwaga isuzuma bikagaragara ko yazize indwara y'umutima. KIZITO yitabye Imana mu gihe kuwa 2 Mata yari yagaragaye yifatanyije n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika ya Rubaga mu rugendo rw'inzira y'umusaraba. Urupfu rwe rwababaje abanyarwanda benshi kugeza no kuri perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni. Museveni kuri Twitter yagize ati n'umubabaro mwinshi namenye urupfu rwa Archiepiscopi wa Kampala KIZITO nifatanyije na Kiliziya Gatolika abayoboke b'amadini yose ndetse n'igihugu muri rusange kunamira yapfiriye mu kwemera Imana iheroho ye iruhuko ridashira. KIZITO yavutse muri Mutarama 1953 agirwa Archiepiscopi wa Kampala kuwa 19 Kanama 2006. Yarasanzwe ari umuyobozi w'inama ihuriwemo n'amatorero yo muri Uganda UGCC iri mu nzego zivuga rikumvikana muri kiriya gihugu. Mu kubaza umwaka ushize uyu mushumba yari yasabye ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Mutarama uyu mwaka asubikwa imyaka 3 kugira ngo Uganda ibanze guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kiyugarije. Amagambo atarakiriwe neza cyane ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinja guhengamira ku ruhande rwa Perezida Museveni gusa we akavuga ko bamwumvise nabi. Ushimiye cyane ko warungurikiye muri aya makuru na makuru ya isi mu ncamake ngiye kugezaho nitwa Abraham Imana. Niba utarakora subscribe kuri iyi chaîne ya isi mu ncamake nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nani makuru yacu ataha ntakagucike ahubwo agenda kugeraho mu bambere nawe ugerweho n'amakuru agezweho ari kuvuga mu Rwanda mu karere ndetse no kwisi muri rusange. Mukomeze kugubwa neza munogerwe n'ibyo muri gukora byose andi makuru nakagaruka kuri isi mu ncamake.